Jovanka Orleanka. Jovanka Orleanka, djevica iz Orleana, engleski Joan of Arc, je rođena u malom šampanjskom selu Domremiju, danas Domremy La Pucelle, a umrla spaljena je u Ruanu 30. maja 1431. godine. Smatra se heroinom Francuske zbog svoje uloge u Stogodišnjem ratu. Ona potiče iz seoske porodice iz Domremija na sjeveroistoku Francuske. Jovanka je tvrdila da je imala viziju u kojoj su je arhangel Mihajl, sveta Marina i sveta Ekaterina Aleksandrijska naložili da podrži Šarla VII i oslobodi Francusku iz engleske dominacije krajem Stogodišnjeg rata. Nekrunisani kralj Charles VII je poslao Jovanku u opsadu Orleana kao dio pojačanja. Ona je dobila na značaju nakon što je opsada prekinuta, a Englezi protjerani samo 9 dana nakon njenog dolaska. Nekoliko dodatnih odlučnih pobjeda omogućilo je krunisanje Šarla VII u Remsu. Taj dugo očekivani događaj je podigao francuski moral i popločao put za krajnju francusku pobjedu. Dana 23. maja 1430. godine burgundska frakcija je zarobila Jovanku kod Kompjenja. Ta frakcija je sarađivala sa Englezima. Izručena je Englezima i optužena kao lažni prorok, čarobnjak, vještica i jeretik. Potom je spaljena na lomači dana 30. maja 1431. godine u svojoj 19. godini života. Godine 1456. Inkvizitorski sud koji je ovlastio Papa Kalist III. Ispitao je suđenje, raskrinkao optužbu protiv nje, utvrdio da je nevina i proglasio je mučenikom. U 16. vijeku ona je postala simbol katoličke lige, a 1803. godine Napoleon Bonaparte ju je proglasio nacionalnim simbolom Francuske. Ona je beatifikovana 1909. godine i kanonizovana, odnosno proglašena sveticom 1920. godine.